Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Jy's my ou vriend, hoe lyk nie hier al by jou volgende, man, kyk hier in Dubai, lyk dinge lekker, ons het al goeie weer gehad die afgelope tyd, maar dit is so 'n mengsel, amper so sout en peper, jy weet, van reën en sonskyn. Wat maak die saak, hier is altyd lekker in Dubai. Ek sê, ons het die beste weer in die land, bewys my verkeerd. Maar nou ja, baie weernoot, hier gaan ons alweer, hierdie week 'n baie interessante week, soos gebruiklik, net te veel nuus om op te vang. En soos jy kan sien, ek het vanoggend weer my V-neck aan. Vir party mense beteken 'n V-neck t-shirt virginity, of ook victory. Maar, jy het miskien dalk 'n bietjie borshare nodig, wat ek nou nie het nie. Borshare met 'n B gespel, het wel en nie 'n W nie. Borshare moet jy hê, miskien, soos hierdie ou op die foto, ek kan hom vergeet, van Magnum PI. Maar anyway, ja, lekker week gehad, man, iets wat my onmiddellik opgeval het. Ek sê altyd, jy weet, daar is so 'n verskriklike dun lyn tussen politiek en geloofsoortuiging. Maar daar is ook so 'n verskriklike dun lyn tussen politiek en sport. Politiek trek altyd sport aan, as 'n magneet. 'n Magiese politiese magneet trek hy die sport aan. En dit word gebruik oral. Nou hierdie week in die nuus, Indonesië, hulle het gesê, hulle verbân vir Israel vanaf as hulle die Olimpiese spele hou, sal Israel nie deelneem nie. Hulle het blykbaar 'n bod in vir 2026 en dit lyk my dis nou amptelik vanaf die tafel na daai statement van hulle. We adhere to the principle of maintaining security, public order, and public interest in every international event organized. We understand that this decision carries consequences, wherein as long as Indonesia cannot accept the presence of Israel. Ja, hulle het totaal hulle rug opgetrek vir Indonesië, wat gekom het met daai verspotlikheid. Ons weet hoekom het is. Daar is 'n totale aanslag teen Israel as 'n land, reg of verkeerd. Ek het baie daaroor te sê, ek gaan dit nie op hierdie ene sê nie, want dit gaan 'n lang ene wees. Maar hoe dit ook al sê, sport behoort nie gebruik te word as 'n tipe van 'n crowbar om sekere goed reg te kry. En ons weet nie geskiedenis. Ek dink dit was John Foster wat sekere mense van kleur destyds verbied het om aan internasionale sportgeleenthede deel te neem. Sies John, dit was nie regte dan nie. Nee. IOC has made it clear that talks for Indonesia's 2036 Olympic bid are off the table too. When asked about US President Donald Trump's policies ahead of the LA Games, Coventry did not mince words. President Trump is a huge supporter of sport. It will take sitting down and having a good conversation with him, sharing with him our values and where we want to be, and being very clear on the different priorities for us as a movement. Maar hulle het natuurlik, die hele wêreld het hulle rug op ons gedraai gedurende die 70s en 80s. En dit bring my terug na, ek wil so klein bietjie rewind, as jy hierdie kan onthou, dan is jy waarskynlik so oud en grys en lelik soos ek. Maar ek gaan so 'n bietjie terug rewind. Nou 'n klein Vrystaatse meisie met die naam van Zola Budd. En dis basies wat gebeur het.
Friday, August 10th. 12 runners line up for the start of the 3,000 meters. 4 weeks before, the race had been billed as a duel between Zola Budd of Great Britain and Mary Decker of the United States. The race begins. Mary Decker, capable of winning races by running in front or coming from behind, takes the early lead. Marechika Puika follows in second place. Decker chose to run only this race because the 1,500 and 3,000 meters, with their qualifying heats, would require 4 races in 4 days. Puika would be the only runner to make it to both finals. Down the backstretch with 3 3/4 laps to go, the 4 leaders are tightly bunched together. Before the race, it was predicted that Budd's only chance for the gold medal was to be far enough in front to hold off the finishing kicks of Mary Decker and Marechika Puika. Into the stretch, Budd and Decker make contact. Puika moves between Wendy Sly and Zola Budd to take the lead. Decker makes an attempt to get back into the race. You've been travelling the world together, and you very much made up. Well, I don't think there was anything to make up about. Yeah, I don't think there was anything between us anywhere. I think it was all the media. Marechika Puika, Romania first. Wendy Sly, Great Britain second. Lynn Williams, Canada third. We were never like on bad footing. After the fall, so it was all media. Zola Budd finishes 7th, just in front of Joan Hansen, the first American to fall in the race. Reality just didn't get close to, or my dreams didn't get close to what reality was. Yeah. No. And Mary, for you, I mean, Olympic gold was the dream, wasn't it? I mean, you'd boycotted Olympics that you'd missed out on, and this, that, and the other, and suddenly there it was, Los Angeles, '84, and you were in your prime. Yeah. And that's typically not the way I would run. I typically ran from the front, and that's what I was used to. But that comment was going through my mind, so I was thinking, okay, that's okay. Yeah. You know, do that. And in hindsight, it was the wrong choice for me because I wasn't used to running in a pack. Ja, shame man, dis wat gebeur het. En nie net shame vir Zola Budd nie, ek kry haar nie net ontsettend jammer dat sy destyds as 'n atleet gebuk gegaan het en geskeur is onder hierdie selfde kam nie. Mary Decker aan die ander kant, sy sou waarskynlik, as jy die hele reis kyk en jy kyk na die outcome na sy geval het, sou Mary Decker waarskynlik die reis gewen het. Ek is dood oortuig daarvan. Want Zola het nie stamina gehad op die dag. Sy het hy wou maar gehad, hy wou maar nie dink nie. So, sy het dit nie gehad nie. Maar, nietemin, wat ek meen, sy, Mary Decker, het besluit om net aan die 3000 deel te neem, sy die 1500 en die ander geskrap, want het sou beteken dat sy 4 reises op een dag moet ran. So, haar fokus was gewees om te wen, goud, 3000 meter, 84 Olympiese spele. Zola aan die ander kant, as gevolg van politieke omstandighede, was geforseer om Engeland toe te gaan, jare wat voor die tyd, en as 'n Engelse burger deel te neem, hoe skandalig, ai. Wat is politiek vir jou? Politiek is net een groot morsige spil altyd. Dit is net eenvoudig, hoe dit is. Ek weet nie hoe ons dit gaan verander nie, maar nou ja, that's it, Suid-Afrika in 1984. Daar's 'n ou, ek kyk deesdae baie van hierdie ouens, hierdie podcasters, en ek het
baie bewondering vir hulle. En dit is nodig vir hulle in hierdie tye, ek besef het. As van hulle wat baie keer goed sê, waarmee ek nie saamstem nie, ons almal het mos nie reg op 'n opinie. En jy nou, wat ek ook so af en toe kyk, dit spesifiek nadat hy op Piers Morgan sy show was, saam met onder andere, ek dink, ja, wie was het? Gareth Cliff, en ook natuurlik, sy XO van AfriForum, Ernest Roots, dis reg. Het ek sy goed ook begin kyk. Nou, hy is bietjie omstrede, ek dink persoonlik, hy is bietjie nat agter die ore, Dan. Dink jy moet bietjie gaan dieper lees. Ek weet nie of jy Afrikaans verstaan nie, maar as jy so kry iemand om het vir jou te vertaal, dan moet jy bietjie dieper gaan kyk in ons geskiedenis. Ek sal amper sê tot so by 1820, that you can just get the flow of things, how it actually got to where we are, and why we had a system like apartheid. Okay? Wat my eenvoudig bedoel, aparte ontwikkeling. En hierdie regering het nie miljoene nie, hulle het biljoene rande geïnvesteer in die tuislande. Ons het nie net mense se grond weggevat, soos byvoorbeeld in Israel nie. Nee, ons het vir mense grond gegee, ons het hulle gesettel daar en gesê, hier is vir julle, sit julle regering by mekaar, hier is julle ekonomiese hulpplan. Ek meen, toe ek in Oos-London gebly het nog in die vroeë 90s, Fort Jackson, al van 'n bicycle fabriek al gehad, TV's enige iets. Alles was daar vir hulle. Het was nie nodig, soos om vandag, om al Kaapstad toe te trek of Johannesburgie. Het was 'n ekonomiese oplewing, Tabo. Jy praat ons altyd van die renaissance. Ja, ons het omdaal gehad, bra. Ons het omdaal gehad. Ek sien Tabo het hierdie week weer bietjie ook so gepraat met Klosie. En onder andere so ou paar op trolletjies gelaat val oor die eintlik apartheid se skuld laat die ANC val. Hoe belaglik Tabo, ag nee, wat ou moet. Gaan liewes, gaan sit lekker in 'n aftreeoord. Geniet jou laaste dae, moenie betrokke raak verder by hierdie gemors nie. En so aan nie. Maar terug by Dan Corder. Hy noem homself the 3 beanie man. Ek dink hy moet nog so 2 of 3 ander beanies ook bysit. 'n 6 beanie man word. Gaan doen net 'n bietjie navorsing. En hy probeer verduidelik BEE. En nou probeer hy die jassie aantrek vir BEE, dat BEE is nie eintlik die groot beskuldigde een nie, maar is eintlik maar net die amptenary wat BEE nie reg verstaan nie. Maar ons moet gaan kyk, waar BEE begin, wie was die groot rolspelers hier in 95-96, hulle eie belange wou beskerm het. Van die vanne wat met 'n O begin, van hulle begin met 'n R. En 'n W, en so kan dit aangaan. So as jy nie nou is, sal jy weet van wie ek praat. Ek gaan nie veel verder daaroor sê nie. Aan die ander kant is, ons het verlede week gesien, die 2 kommissies gaan ons nou nog steeds aan. Dis fine. So die parlementêre kommissie van ondersoek, en dat ons die, wil ek amper sê, die groot oudboet van die kommissies. En so aan, die Mhlanga kommissie. Daar het getuies nou al getuie A of 1, en getuie 2, B, en so aan. En daar is hierdie groot geveg oor wie ken vir wie. Nou dit uitgekom dat 'n laer lakai het blykbaar gesê nee, Mchunu. En sekere mense is groot somme, hy kom baie hier, wat gaan nou gebeur, en so. Maar daai daar gelaat, daai ding sal homself uitwoed. Maar so lank gelede, soos 14 jaar gelede, was daar hierdie man wat hierdie boek geskryf het. Becky Kelly het verlede week gesê, getuienis gesê, I didn't like that man the beginning, but I love him now. Ek praat van generaal Johan Booysen. One person that I didn't like in life, big time, is General Booysen.
I didn't like that man. And at the time, I was informed by our finance department they had already paid out 45 million rand of the 60 million rand, and I froze the remainder of the money. And that's when I got a visit from Edward Zuma, the Israel president's son, wanted to see me in my office. He came to my office and requested me to release the 15 million rand. And I asked him why I should do that. And he said to me that, well, he was a silent partner of the businessman. But then he indicated he would like to meet me in a restaurant or somewhere else. And I said to him, no, if he wants to meet me, he should come to my office so it can be diarized into her diary and it will be an official meeting so that there's record of the meeting itself. The protagonist then took us to court to try and overturn the investigation. They failed. And then they tried to bribe me with 2 million rand. They once again failed because after they placed some of the money in my car, we had them arrested. And then I was approached, and obviously this is still subject of a court case, so I would not like to go into the detail of that because the evidence still has to be laid in court. But nevertheless, I was approached and I was requested to compromise the investigation, and there was a quid pro quo, and the quid pro quo would be that they would pay me. I did not respond immediately. I first obtained permission from the Director of Public Prosecutions in terms of applicable legislation to proceed with the meetings with him. So part of the discussions I had with this police officer who approached me, he showed me photographs, but all those photographs were of normal crime scenes. And I think it was perhaps a way of trying to intimidate me. And he said to me that he could get more of the photos. And I said, well, you're welcome. But subsequent to me having him arrested on the 11th of December 2011, the Sunday Times came out with the front page story, Shoot to Kill, where they alleged that I was the leader of a hit squad that were doing extrajudicial killings. And then all hell broke loose. I was driving to work in the morning in my head when my name was on the billboards, and just about it carried on for weeks, months, the focus by the media on the so-called death squad at the time. Meeste van die goed wat nou weer opborrel, kom al 15 jaar gelede. So hierdie goed wat hulle nou so vragies vra in die parlement, come on, hoekom moet jy halwe dag spandeer om uit te vind hoe ballistiese toetse gedoen word? Het jy daai gesien van daai ou wat probeer verduidelik dat hierdie ballistiese toetse is eintlik maar deur 'n opregte eerlike foutering. Nie professionalisme is dit opgedonder nie. Hoekom is dit nodig om so baie tyd daar te spandeer? Kom ons te veel op vir asem? Ons kan dit nie hanteer nie. You can't handle the truth! Daar sê, almal sê mos altyd, we just want the truth. They can't take the truth. Dis die ding. Nietemin, kom ons stoom voort. Maar lees die boek, hierdie boek. In die afgelope paar weke vir 'n hele paar manne hierdie boek gegee en gesê, het jy al hierdie boek gelees? Nee, hulle het nie. Dan sê ek, kerel, maar druk jou vingers soos die ongelowige Thomas in die gate. Hier is jou guldige geleentheid. Lees die Tonne boek. Laastens natuurlik. In the country of the free, greatest country in the world, the American States, United States of America. Sien, ons mos 2 states. United States of America en United, nie heeltemal so nie, States of Africa, en ons kan nie by mekaar kom nie, want onthou die dag wanneer Afrika unite as the United States of America, of the United States of Africa, kak die hele wêreld in sy broek, want dan het hulle vir ons nodig. Nothing.
from the rest of the world. Dis hoekom maar altyd chaos sal wees in Afrika. Put this in your political pipe and smoke it. Dis hoekom maar altyd nie enigstens vrede in Afrika moontlik is nie. Dit moet so gehou word, daai narratief van kom ons maak mekaar dood, ons beklei die hele tyd, etc. In order for them to survive. Nietemin, Amerika is my altyd so 'n interessante land. Hulle is altyd so vinger op die knoppie. Dink jy nie heeltemal nie. Maar hierdie enetjie het gou my oog gevang. Dis nou 'n ou wat allegedly het hy iemand geskiet toe jaag hy weg met sy motorbike. Jy weet, maar in Amerika is alles mos altyd groter, grootste. En dis wat gebeur. I just don't want to see anybody lose their life this afternoon, especially not on our cameras. You can see this rider clearly is very comfortable with the way they're handling that motorcycle, but that doesn't mean that this is any kind of safe. Right now, it looks like he's boom. That's exactly what I was talking about. Oh my gosh. Okay. That's exactly what I was talking about. Jy sien, Vermeulen, mense wat dink hulle is donder smart, is nie altyd so donder smart nie, hè? Jy luister. Wow, we didn't see that coming. That really came out of nowhere as we were watching this motorcyclist. Very comfortable on the bike there. Believe me, they're going to take that suspect. He's still moving. That is a plus. They are definitely going to take him into custody. It did look like the motorcycle did land on top of him. Daai het jy dit. Hy sien sy moerkoffie op baie teerpad, want hy raak lekker handjies van die handles af, hy ry. I'm the shit. En dis wat gebeur. Ja, baie gevleelde noot met daai ou wat sy moerkoffie gesien het, en ek nou my moerkoffie gaan klaarmaak. Sien vir jou volgende week, weer hier op die Moerkoffie Express. Is nou so 6:30, so ek gaan so lank die trein staat, bietjie begin stook. Eers die seiltjie aftrek, want ek gooi altyd 'n seil oor 'n ou, so ek nou nie water op die stater en sulke goed is nie. En volgende naweek bring ek vir jou die Moerkoffie Express vanuit Raaiwaar. Nie die Bermuda Triangle nie, the Vaal Triangle. Sien jou op die trein. Radio South Africa. Your voice. 24/7.